situacija u kojim nemaš mogućnosti svakodnevno vidjeti, tipa, ne znam, prošli smo Plitvice na neke mjesta gdje ne ide obični ljudi. Te neke stvari u firmi koje imam priliku doživjeti zapravo te vesele. Poslije to, ne znam, kad pripričam svojoj djeci isto, teško je zapravo opisati, od toga svega što se događa tu u firmi, teško je to sažeti u nekakav kratak tekst ili nekakvu kratku priču, jer zbilja je opsežno, puno je posla, puno je proizvoda, puno je događaja, puno je razgovora, puno je upita, puno je sve to toliko šaroliko i teško je zapravo to sve sročiti u nešto kratko, kako bi opisala svoj put, svoj posao, svoj radni dan. Svaki dan je drugačiji. Svaki dan je nešto novo. Ako imamo nekad klasično upiti, narudžbe, ponude, isporuka, plaćanja. Nekad imamo super sastanak, upoznaš neke nove ljude, nekakve nove tehnologije, nekakve nove vizije, nešto novo dođe na pamet. Onda kad tu cijeli svoj radni dan poslije nekakve aktivnosti analiziraš, zapravo je to super stvar. Taj moj početak prodaje je krenuo od faksa. Za vrijeme faksa sam se zaposlila u Telekomu u odjelu prodaje i tamo sam provela neke 2 godine. Nakon što sam završila faks sam otišla za Zagreb i u nekom izlasku sam upoznala sadašnjeg, zapravo bivšeg kolegu koji mi je rekao da trebaju neku vrtljavu osobu i da želim da doći na razgovor. A to je totalno druga branša bila od onog s čim sam se bavila prije. Napravila sam razgovor sa tadašnjim direktorom i s Alanom i bila sam primljena. I evo, tu sam se već na 13 godina. Dosta je dinamično, Metronik zastupa 15 velikih firmi, imamo bazu 15.000 kontakata, od velikih industrija do istraživačkih i znanstvenih institucija, čak i do osoba koji razvijaju nešto iz hobija. Tako da je vrlo zanimljivo i šaroliko. Svako od nas ima svoje kupce o kojima brine, zna kako naručuju, kako je bitna isporuka, s kim komuniciramo, s nekima smo se i upoznali i viđamo se na svatku, pa je lakše voditi cijelu priču ako znaš klijenta. Tako da smo se podijelili, svako ima svoje kupce, ali je bitno da znamo odraditi i tuđe kupce. Zanimljivo je, ovo starije već mogu. Pokazuju mi te slike sa terena nekad, pa onda joj objašnjavam šta radimo. Ne znam, tipa kad smo tu uvadili tu opremu iz mora, bila je zakačena cijela jedna, ne znam da li tu smiješ staviti, cijelo jedno jato jajašaca lignje. I žela tako kao zašto da lignje, kako su da lignje, pa smo sad nešto novo naučili. Iako ova mala kaže, pa vi tu sam gledate u kompjuter, ništa drugo ne radite. Tako da malo još ne mogu objasniti s čim se bavimo, ali starija kuži. Ali zna da mama može nabaviti sve elektroničke dijelove, sve što treba za kompjutere i za mobitele, sve mama rješava.